hata wabli bingine wako baadhi yao kutamana khairi wakati wao karantandirani kubasha mandirani ishkoma masku wanakuruda numbani na hali wa ofeto wanakwenda zilini wanakiralila ya ukta sichirinda kwa maheri iyo kupita mipaka na kishturukira laana wa min huquqi az-zawji ala zawjatihi حديثي يروكر صحيح البخاري وصحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ثم صلى الله عليه وسلم هديري pinri mubli tamvilo mukewe tamtahajoka ayi tariqa ama ayi ndira muke oyo takondoko tamizo kumkhidira hajaye na mubli hariye takuraro na chushtanna na iri muke oyo takula anowa na malaika tangu masku hatta fijiri. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ipokela anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidnihi, haiwajibi muke funga somu za sunna na mubliwe uko hadhiri illa ka idni ya mubliwe. Ya ukhti alaziza, ichiwa muntu somu ya sunna kakuwawe na funga ukhadiri illa ka idni ya mubliwo, itakuwa muntu kulawandirani bila idni ya mubliwe ama na kuvuka mahala na kila santia ndirani lazima muntu chilawa lazima na miwishe mubliwe mahala ina kendo, lakini si wakati wasi chiko isa kila muntu na kinenda kachitache na kutosha chintu cha mubli maana haki ya mubli so chintu na kutumisha akhirize na kuonaye kumaambira kama takudhuliko kawenza ama kila bila shar'a bila mambira mubliwe ka haki ya mubli mahala awe na kendo santi awe na khpimo lazima kuawe na maambira mubliwo kuamini kena mahala fulani ama mbariko mahala fulani nenzere. Iyo ndiyo haki ya Islamu ya mke wa Islamu kumiwisha mubliwe, ndiyo hukadiro kwa mke na mubliwe na fahamana katikao. Ama si wa mke kumonyeza jobre mubliwe hukadiri kuntarsha mitakhadira kulawa mahala amna solo ni hurri takhadira kuvuka, lazima msharife mubliwe na aita kusharifa mheshme na aina kuheshme walwinu inaomu ihtiramu katikino mawadda na rahma. Ichize kwa ntayiko mawadda na rahma nomba iyo stoshi kwa hukadira simama kuvundikake ni sahari suo nzito. Tijaribeni kachize kuvunda kilma za wabliwitu. Wa fi riwayat al-Muslim qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'aba alayhi إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. كرواية المسلم تم صلى الله عليه وسلم هديره nakurapami Muhammadika uje nafsi ya imukake mkononi mubli yoyonte takoondokota mtahajo mukewe pindi yae takizo muke bighairu udhurin pashko sababu takshikilowa shtana na moja takshikilowa choondoka chimnyima haqiye mpaka mumliona welele radhi. Ichiwa ntakuwa radhi inawe siku mbili inawe siku tatu inawe ayamu muke oyo kadhibikilowa na mujito, ichiwa ntanakhtimiza haki za mubliwe ka ije yaye hararishiza kumfanyiriza mubliwe. Na katika hadithi nyingine katika Jami'u Tirmidhi ni hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تم صلى الله عليه وسلم هديره كركا كونيشا uzito wa mubli kaamuke لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ليت سجود لنا كي وهو خيروا mimtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amri mtu namsujudire mtu mwingine basi wakanda kumpa amri hiyo na sura kuwa nimpere muke kumsujudira muliwe siku zonte takuwa sujuda mtu kubiga magonjo yentini tinamisha chitache kusujudila mojitu yepeke ndiyo kastajisio ndaikhadirika sio to hadithi hii inakodero na tasa ziko hadithi zingine zinakodero. بل جاء حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي ndiyo hadithi ya kutosha wanawake wote wa haki za wabliwao inatoshe ichiwa mama mpindi ya maanawe
takhfakato takuyo kamubliwe numbani takuyo kake takonrokota mmeko nawe takonrokota mkasona humrudi kake numbani kamubliwe chintu icho chonte shtakhturuko takuwa sababu ndiwe. Hadithi hii ni hadithi inaiwikano. Hadithi hii ni kama nguzo ya numba ya kutosha katika hayatu ya mke na mubliwe. Hadithi hii ni kama jidari inakurebo numba. Mtume sallallahu alayhi wasallam hadire walladhi nafsi biyadihi dio chirapo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam daima zichai chirapiro na mrapira ka uje nafsia imokake mkononi. Ni chintu gani chai na kurapiro na Mtume harapi kabira maana na chirapa illa ni chintu chizito so sahari chai na kurapiro. لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس أي تنفجر بالقيح والسديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. هدير Mtume sallallahu